另外，咱要来关心的是，这非洲马达加斯加的抗议活动已经持续几个礼拜的时间啊。即马就连军方也改变立场，消停示威的民众。总统拉乔利娜呢是头届伫电视发表演说，伊讲，互人威胁要甲伊暗杀去。不过呢，伊还是坚持无要落台，而且呼吁各界都要遵守宪法。马达加斯加首都安塔纳纳利佛13广场有上万的示威者，军车伫人群当中，部分士兵会手抵御，邀电望者观察被关起街路。示威民众喊结束独裁、宪法自由。这场抗争为9月底开始，原本诉求解决停电停水问题，即马扩大做青年世代发起的Z世代抗议运动。On a eu des amis blessés, des amis suffoqués, des amis qui sont maintenant à l'hôpital. Et quand on nous a tiré dessus, on est resté là pacifiquement avec nos pancartes parce que nous, on sait que la loi accepte qu'on manifeste pacifiquement. Mais il ne voulait rien savoir. Du coup, s'il ne démissionne pas, même s'il va chercher un compromis avec tous les sangs qui ont coulé, 对顶下前期的原本支持，拉乔丽娜上台陆军精英部队，先负责对群众开火，群众的国旗欢呼，军人甲人民徛做伙。在外界风声正面的时阵，总统拉乔丽娜13暗时透过录影，先前遭到暗杀未遂，已经转移到安全地点避难，暗过无透露秘伫什么所在。Ry malagasy avako, noho izany dia lalatokana ihany no ahafahantsika mandravina izao olana lalina lalovany firenena izao. Dia ny fanajana voalohany indrindra aloha ny lalam-panorenana velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. 路透社引用军方消息人士透露，拉乔丽娜拜日坐法国军机离开马达加斯加。法国媒体 RFI 佮讲，伊甲法国总统马克宏达成协议，不过马克宏伫参加加沙和平峰会时表示，无法度证实法国是毋是协助撤离，不过强调应该恢复现政秩序。佮指出法国理解年轻世代不满，不过不应该互军方利用。参议院已经罢免关系长解由恩德烈曼加里暂代职务。照宪法规定，那总统职位无人。参议院长会代理职权到选举。军方表示，已经全面掌控首都局势，佮呼吁民众维持秩序。公司新闻邓慧珍报道。